Who the hell are you? And hello to you too. Nkira kuvekiana ndahuri wene wewe. Atouga atia. Ndahana Wewe u. Ni. Mogo. Okay, Mogo. Mogo. Nkiurenda guku gwakwa. Mogo, Njogu's brother. Yeah, I can tell. Di Mogoro kini drona ni muhana ine kiuria nete ne kiureka guku. Yeah, no renda kugucia thigara gwakwa niki. I mean, it's not bad. Wikara gukiri na uriko. It's good. Yeah. Wait, Njogu Njogu ni ari brother. But ni dikoragwo njui ati makoragwo me identical twin brothers. It's me, Mogo. It's me. Okay. You were shocked. So Mogo mundu ayuka ni ahura hodi kana kahura thimu akauga ni aroka. Excuse me. Anything to eat like choma or anything? Niki ki ho gikiria yabe. I feel comfortable here. Is this the welcome? Huh? Okay. Such a big credit. Ona thimu ndakuhure ndukioya Njogu teke nguri atiriri weterire turute mbui ka turute rwara niguo unjire ni ukoragwo na identical brother Kai ndiakwira tiga ni kimwiri kiu giake gicongi makuo mau make kirite moru na nginya kugucia thigara te maji ya guciria thigara nyumba ni ndingia mamenyania tondu nginya muhana-ine taki urenda kuga na mana mugwe guku mugwe nyumba ndiakwira ni ndauma na thiini ona ni kuma ngumaga boom yocio mundu nginya ndoe kuhura hodi ndoe nginya kugeithania aigirire maguru metha iguru yani I really don't know urenda kuga mugwe guku mugwe guku na nginya ati no reke ndekie story ya gukuheaga Tere mundu uyu ukihota atia guka ugaikara kuwene githemba giki ugacoka ukaigirira maguru nginya metha iguru weheria maguru maya wigireire haha metha iguru no horie matigara maya. And hello to you too. Na ngandwo guku mutiui ngeithi njega ni kuga atiriri wambe welcome mundu ucio wambe pretend hanini ona ko mutikirigaine umuhe irio umuhe gia kunyua gathigara ta gaka aragucio kareka agucie icio nicio ngeithi cia mundu muterigaine nake for a long time. Ndakora ndirakwenda guku we ino ti mitugo ukurehe guku we gutiramakania kana tutikoretwo twi nawe miaka 9 tuikarite miaka 9 itegũkuona. In fact I don't care. Ndirakwenda guku baba ni arakuire baba na niguo ndiramwendete ni arakuire. Okay Mogo ti utindokirithia ni njui ndwendete baba wanyu. In fact ni njui woragiaga ku ari umugae bitugo Njogu serious ni mundu mugimo watuthuriria gotari mutugo endathuria muno niriri ni ng'aragu ni thiri ku Mogo arari horo wayo tamaka hatire ati hatire tondu riri mugona wa muona akoragwo e muguruki